Kelas berapa kamu, Nak? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Ngomongnya yang kuat ya. Puasa kan? Insya Allah ya. Ini SMP-nya di mana nih? Di mana? Di Sikontang. Di Sikontang. Oke. Perdana ikut lomba ini? Atau tahun lalu sudah pernah ikut? SD. SD pernah. Oh, kategori SD dulu pernah ikut ya. Oke, baik. Ini naik tingkat nih ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, kita mulai nak ya. Dengar ya soalnya. Mic-nya udah dipasang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلقكم والذي هو الذي خلقكم Coba هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال إبراهيم Ya, dengar. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala inni Sekali lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu lillahi Soal kedua, nak, dengarkan. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق Coba dengar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. ذلك بأن الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق بصيرا Sekali lagi dengar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. وإن اختلفوا في Soal ketiga, dengar nak. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah Saya ulangi. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. إن الذين آمنوا والذين هادوا Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. إن الذين آمنوا والذين هادوا وجاهدوا في سبيل الله Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Khairah Rosida ya. Sudah hafal berapa juz memang ya? Hafalannya? 1,5 juz ya. Oke. Gimana Pak Ustadz Juni Maha penampilan Rosidah nih Pak Ustadz? Ya baik. Alhamdulillah semangatnya luar biasa ya. Iya. Namun perlu diingat kalau lomba kita harus siap-siap ya. Iya. Siap-siap secara matang hafalan seluruhnya. Kemudian ada yang perlu diperbaiki dhammahnya nak ya. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi kurang tajam. A'udzu billahi beda ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya Pak Ustadz Rafi'i. Ya alhamdulillah anak kita udah berani tampil, saya senang walaupun udah salah lah ya. Iya. Jangan mematahkan semangatmu ya. Tapi Ustaz kasih tahu tadi di awal kaifa ta'furu bukan tak, itu ada kaf mati ya.
Tapi berbeda dengan hamzah. Yang anak kami baca hamzah, kaifa takfuruna. Kaifa takfuruna, takfurun ya. Kemudian jami'an summa baris 2 tanwin ain bertemu sa jadi ikhfa ya. Fasawwahunna gitu juga ya, didengungkan. Jadi jangan dianggap sepele kalau kita tampil tuh tajwidnya, iramanya ya dilengkapi seluruhnya. Pokoknya yang terbaik lah. Ya. Ya, jadi apa yang ditampilkan itulah yang kami nilai kan. Ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ananda Khairah Rosida ya. Terus belajar ya, masih kelas 2 kan? Masih ada setahun lagi.